Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Hinta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 21 ken 22. Anak ko, di mo pukawon ti kinasirib ken sirmatam. Di mo ipalupos a maikatdaken ka. Isudan to ti mangtet, iti natalinaay, ken naragsak a biag. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan a maitampok iti daytoy a programa. Dalan, kinapudno ken biag. Didak man pakibiyangan nanang, aramidak ti kayat ko nga aramidan. Alicia. Sandak akasarsarita! Apay akastoy ti ugali da ito'y boridak ko. Pinadakal ko mat ida iti nasaya at asursuro. Nga maapay akastoy da ito'y nga anak ko. Inyigan kan iti si Daem, tasaan kamat nga minen a makikakaruba. Kasano nga umaya kat pasaray awan mo't kadwak dito'y balay. Kat no kadwaan na kamat ni Alicia, nung umay kay je balay. Adda trabaho na ngamin. Kinitak ti kaldero yu itay, kat kaslawan naglutluto. Ay, Dayta buridek mo, imbis at tulungan na ka, ikan nakapay kidi ti problemam. gagangay ti boridak Apay ngamin na di mo kaya ti agyan kadalan daw. Imbagi jay, tamasikaso da ka na imbag. Ay, amumat, awan kadwa ni Alicia dito'y balay. Well ngam di nakapay amo nga isakit. Ikan nakapay kit din iti sakit tinakam. Jakpay kayat ti agkasar. Nang runa kat saan ka pa'y matana ka sagana. Saan ka di nga umdasan nga da permanente a trabaho? Kayat ko, jay adda balay kanlugan na. Mayornungan tanto dayta. Hay, jakpay kayat. Enjoy akpay ti biyag ko kas single. Ang Alicia. No kayat mo, mangbiro kalangan iti sabali nga ikalaysam. Tano siya, jakpay kayat. Agurnong kapay iti ado a kwartam. Alice, Oh, apay, Donna. games ka matita computer mo. Tila makitkitam. Agtrabaho ka man kiti. Nakapila dagiti tao dita counter mo, oh. Kaasimat dagita nakapila. Ay, bay amida. Agsublidan din tun bigat. Anya, apay, di ka mabutang. Kayat mo nga ereklamo da ka. Padasan da. Kaasimat dagiti nakapila. Nangruna jay lakay ijay, oh. Naggapo pa iti adayo dagita. Ay, aramidam ti trabaho. Di nakpakibiyangan ko na. Rabi ka manin asimbangpet, Alicia. Nakariing ka pa'y matlagayam nanang. Nabanugak. Isa didak kasarsarita. Saan nakamaturog? Talaga nga inururay ka. Nanang, mabalin ka di. Saan dak nga ururayan nga agawid. Saan akon nga ubing abasit. Natangan akon. Amukon ter aramidak. Iso asaan dak abanbantayan kan ururayan. Agda nagaklataken ka, balasang ko. Nangruna pa itabalasang ka. Ay, maturog akon. Nabanugak. Sana tila pagtartarayan nyo Dito'y kayo lang. Ay, nagdadakkel dandag ito'y apo ko. Grade 6 tayo inuuna, nanang. Kan kindermatan tayo buridak mi. Ay, kumusta nga iti asawam? Nai-promote, nanang. Iso saan kami unay na marigatan. Nasingpat ti asawam. Anak. Un gayam, nanang. Ni Alicia.
Ay, adapay iti trabaho na Uro-urayag, nga may kumamat agpasyar ijay balay. Taibagak ko mga ipasyar na ka. Saan nga min anausem nga agpasyar ti kabsat mo, Lando? Trabaho, kan balay laeng ti ayan na. Nasungit pa'y lakadimat. Ay, kasjay nan saa talaga. No kayat yo? Umay kayulangan agnad ijay balay, nanang. Apay-api na lubusan nyo asumrag iti silad ko dagiti anak ni Manong Lando, nanang. Inuwara-waradan dagiti gamit ko. Ay, pasensya kan, Alicia. Kakaanak kam dagita. Ay, oray pa'y! Limitado lang ang timabalinda pagay ayaman dito'y balay. Apay, anya manan ti pagapapaan nyo? Kasangsangpot mo, agong ungat ka manan. Ay, dagita anak mo Apay, di na kami kailiw. Ita kami lang mo ta nagpasyar Ornosin nyo dagiti ginulo dagiti anak mo agamit ko. Pasensya kan, Lando. Ala, siya kon ti mangurnaos. Saan na nanang? Siya kon. Basit lang nga banag data. May damdaman ti break time ni Alicia, Marvin. Agsinublat kami. Urayag nga raw dito yan. Di ka madanagan. Taibagak nga da ka dito'y kantin. Mabit lang tag-orderat. Saan ka nga order? Naka-order ako. Narigat ti office work ti gobyerno anya. Mabit lang, ma'am. Awan ti masnop a break time. Kasta talaga. Agpapada tayo. Mayat man ti date. Ha? Alicia, ako Itay pa nga urahin da ka. Agtugaw kan. No way. Ha? Alicia, mabit lang. Bayamon. Siya kung ti makisarita kan kuana. Pasensya ka na. Maditirik na ni Alicia ang nakakita kada kami. Ay sus. Agyaman akta sinong batam ti awag ko kan ka. Makaumaka. Aglobat ti cellphone ko gapoy ti kaaawag mo. Apay, anya ti bagamaya. Amok agumurgura ka. Gapoy ti nakitam. Nabayagan aluklok kwanda. Nagbidot ka, Alicia. Awanan kayo itibayin. Hello, Alicia? Alicia? Inidap nanti cellphone na. Di na kaya tadang ganti palawag ko. Anya nga tati Aramida. Ay, nasaya at may nagbakasyon kayo dito'y ayan ni Nanang Maulan daw. Unangkel, uray adu ti trabaho. Inkarigatan mi ti may. Amuyo mo't siguro unti kasasad ni Nanang nyo dito, oy. Agsaksakit gaya man, angkel. Ken kimutong pa yan. Saan ngamin nga asikaswan ti ading mau? Dayta nga ron. Makapungpung tutak mo iti dayta akapsat ko. Alain nyo lang ni Nanang mo, ije balayaw. Kasi lang dito, oy. Imbag kuma, no nasayata kasarsarita dayta akapsat mo. Kagura na mo't amin at tao. Adik, simrakan ti manager iti office na. Saruno. Iti dahito yung aramidak. Patyak ang maikat at dagos dayta dona. Mapukawan adagos iti trabaho. Inakon. Kat kasaritak ti manager. Oh, Donna. Si Kamat dayta. Kumusta? Kwa Marvin. Ay na. Nagrigat taglugan no kasi nga agtudtudo. Pasardangan pa ititudo. Sa kanto agawid. Tinasayat. Mapantapay dita kantin. Ay, saanan Marvin? Makita na tantumanan ni Alicia. Ang mga nanyan tumanan ti aramidan na. Ha? Anya nga min tinaramid na ken ka? Amom, winarningan nak ti manager mi. Tila impulpulong ngamin ni Alicia kan kuana. Saan na ka nung agtrab-trabaho? Day tala ka nung makichismis ti aramida. Anya? Amok anobiam. Nga, apayakas jay ti inaramid na kanyak. Sorry, Donna. Anya ti kayat asawan dagiti amaleta manulando. Maleta ni nanang dagita. Anya?
Isurot min ije balay. Ije kanon ngagnad. No kayat na ah. Saan na kayat? Gapukan ka. Di mo matas asikasuan. Panawam lagtan. Ken kanayon mo pa ingauntan. Kasaritak ni Nanang. Saan ang mabalin a panawan nak ngagmaymay sa dito'y balay? Panawan nak, Nanang? Kasla di mo amo ti ugali ti asawa ni Manong. Naglaing nga aguyaw, ken nagsadot. Nasingpet ni Brenda. Isuasaan ka nga agsao iti kasta. Makamu ka, no sumurot ka kadakwada. Kat parigatan da ka. Alicia, anak. Sursurwam ti agpakumbaba. Hay, siyak manan tinakitam. Bagbagam dagiti daddo mga anak mo, saan asyak? Masapa ti biyahe mi inton bigat. Kaya't mo asawan, talaga asumurot ka kadakwada. Wana, sursurwam ti agbiyak nga agmaymaysa. Barang makapagpampanunot ka, katagbalbaliw ka. Wan, kabaulak ti agbyag ngagmaymaysa. Ti awanan bain alalaki. Ikansal nakit din ti awag ko kankwana. Awagak manan. Dinak nga ta kayat akasalita. Kitaag man no asino ti saan amakaanos. Ti ko na siguro. Siya ti agpakumbaba. Ha, nung ka. Sika ti nakabasol. Iso asika ti umunang nga umasidag. Daw mawawag ka niya. New number day ito ah. Batak nga tayo no saan? Batak man langan. Hello? Donna, kumusta ka? Ha? Marvin? Nasayata na ibo sa isang nag. Wen, siyak na ito eh. Kumusta ka? Kinasarita na ti manager mi. Anya timbagana? Imbestigaran da ka no asino kada kami ti agtrab-trabaho no saan. Awan tirong ba nga pagbut nga, Donna? Amok analinis ti konsensyam. Wen, day tamat ti pampanunutag. Iso saan ka madanagan? Agyaman na kiti concern mo. Donna, mabalin ka di nga kita ta. Diyak kaya ta madadaal ti relasyon nyo ka ni Alicia. Nadadaal ay na nabayag. Kat iso ti makagapo. Marvin? Donna, rumbang ka di ba nga ituloy ko ti panakirelasyon ko kenkwana? Kat marignak, ngawanan ti panagayat ko kenkwana. Inururay ka na ba yan? Nga minsan ka ngagpakpakita kanya. Naawagan ka. Di mo matsungsungsbatan. Nabayag mo na kayat ka akasarita, Alicia. Anya, Napatagtibagakan ka. Marvin. Alicia. Agwin na swastan. Anya. Si kapay ti daganas na ang mga ibaga kanyak iti kasta. Nagalas ti ugalim. Nagsarita kami kini Don. Dinadahil mo gayam, iti bosyo. Anya. Siyak pa'y itan tinakabasol. Idinto tada kayo timanglukloko kanyak. Awanan ti ado pa aso. Amo kon ti pudno agalad mo. Kat jak kayat ti kaskan ka ama asawak. Iso ala dingitak. Ngam agwin na swastan, Alicia. Pinagtitinulungan dakdag iti awanan bain. Kagurgura kaya anan! Alicia! Ano ti mapaspasamakan ka? Binuong buong mumut tandag iti gamit ko dito'y balayaw. Apay, ano pinapasamak? Naikata ko niti trabaho, Uncle. Awanin trabaho. Anya? Imbrek nakpayan ti kaya layat ko. Ay, Pinanawan nakmat ni Nanang. Apay, Uncle. Anya ti problema kanya. Ta amin nga ipatpatag ko kat panawan dag.
Dayta ti Amirisem, Alicia. Amirisem, nuan niya ti makagapaw. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Nanang. Ta nagadot, isagana ita apa nagkasangay ko. Una, kan nagadupay a bisita yung Nanang. Ay, itala ang amarik na tiragsak iti kastoy a birthday. Kung gayam Nanang, picture mo kano. Alain da, pang Facebook. Lando, baro. Ne, apa niya? Aglo ka matan, Nanang. Malapdan tirik na. Malagip ko ngamin ni Alicia. Malagip mo. Kat binanto pa'y malagip, si Aldaw ti kasangay mo. Umaymat ano kayat na? Kumusta nga tanti kasasaad na? Saan ka nagpanunot iti kastana na ragsakam kit dito birthday? Kita man. Nagpintas tinangipanan mi kan ka arisor. Lando, adag tuk-tuk-tuk. Lukatamman tiri daw. Ay, awanda. Siyak man lang ang timapan mangilukatay na. Nagrigat ito magdaraya. Nagsakit ito magkuha talaga. Ay, umayan. Ay, Alicia, Nanang. Inarakop nakmatan. Imbag man tayo may ka. Kanapay nga agsangsangit ka. Pakawanan na ko mananang. Naamiris ko dagiti ado abidot ko kada kayo. Pakawanan da. Mala, umay ka anak. Umunag ka. Dito'y unag. Pagsaritahan ta. Tinasaya at ti kababaling na, kaayayo ti Diyos, kat bendisyonan na. Ngam no dakas ka, lakamom to ti ipungan na. Papagayam, ditan tinagkipusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok iti dayti a programa. Dalan, kinapudno ken biya.